Poštovanje gospodo, dobrodošli na mom kanalu na YouTube-u, ja sam Hrvatska i večeras ovom prilikom bih htio vam pokazati kako u Europi i postoje drugačija mišljenja vezano za što predstavlja Europa. I politika, ti takozvani demokrati i političari, što i drugi misle o toj, možemo reći, grupaciji šakala koji u biti nam uništavaju dan za danom egzistenciju, naš život, naše mogućnosti, kradu nam novac, lažu nam, upotrebljavaju ono što je naše, pogotovo mi u Hrvatskoj, zato jer mi u Hrvatskoj imamo domovnicu i mi smo vlasnici, mi nismo samo državljani, mi smo vlasnici Hrvatske. Ne znam ako vam je to ikad Plenko ili taj kao naš predsjednik Zoran Milanović kao vam je ikada o tome nešto kao priča i tako dalje. Evo, mislim, ja nisam političar. Ja sam gospodin iz Rijeke, Auro Benas. Ja sam se bio javio vezano za biti moguć eventualni hrvatski pjesenik. Ja mrzim politiku i nemam nikakve interese krast staricama njihove penzije ili krast ekipi koja ima tipa 850 eura, zabiti im tipa 2 ovrhe i onda svakih 6 mjeseci ih zvat na sudu i tako dalje i tako dalje. Zato sam bio nezavisan, ne kao Marija i kao drugi nezavisni, kao oni imaju tipa po cijeloj Hrvatskoj imaju prikupljanje potpisa. Onda kako si nezavisan, bog teba? Kako si ti nezavisan? Nisi nezavisan, nego si korumpiran, političar, kao što inače političari jesu, a kruna svega toga je Europska komisija koja nije, njih nitko u Europi nije izglasao na vlast, a oni imaju najveću vlast od svih. To možda može biti super za Njemce, za Talijane, za Francuze, Španjolce i tako dalje. Očito nije dobro kao što nam kaže gospodin Orban u Mađarskoj. Oni će kao dobiti kao neku globu od gospođe Ursule i tako dalje. Ja se s time ne slažem. Kao Evropljanin ja se ne slažem da neko u našoj zajednici civiliziranih ljudi, da će sada oni kao dobiti kao neku kaznicu, kao da smo prvašići. Kao Ursula von der Leyen. We are not your kids. Be very cautious. You are Satan in Europe. I sada ću vam pokazati, na primjer, ono što na primjer na HRT-u nećete nikad vidjeti zato su korumpirana stoka. Kao što sam više puta rekao, HRT i hrvatski mediji ili opinionisti isto, vi ste svi Sodoma i Gomora, vi samo puno komentirate, žerete, pričate i tako dalje, a nemate muda staviti, one, koji imaju muda reći ja volim Hrvatsku ili ja volim Nizozemsku. Evo, sada ću vam pokazati, pošto vam se očito ne sviđa kako ja pričam, kako ja izgledam, zato jer imam kao križ ekvilibrijuma, ne neko krišćanstva ili sotone i tako dalje, vama se takva ekipa ne sviđa, onda ću vam pokazati neko koji je puno ljepši, na primjer, od neke gospođe Celzius, koja sa svojom lijepom pjesmicom Jebao me je, najvjerovatnije bi mogla napraviti novu pjesmicu Izjebali su me.
Evo, to je isto da bi vam malo tako razjasnio moj stav da ja ne vjerujem da sve žene su kurve, ne vjerujem da su sve žene vještice kao Ursula, kurve kao Celsius, ok, zato sada ide polako vani iz moguće vidljivosti, možemo reći, se gospođa Severina, što sam čak i ja masturbirao na njoj. Možeš misli kako je ona kao ono mlada. Sada dolazi polako gospođa Celsius, kao i to je prezentirano na televiziji, na raznim televizijama, ok, medijima, imaš i vide kako ona pjevuši i tako dalje, ali niste pokazali ovu gospođu iz Nizozemske, ok, gospođa Eva, ok, prava žena, koju ću vam ja prezentirati. Napravit ću drugi video, što ću vam prezentirati, što ću vam in bianco, tako kako ću vam sada pokazati, ću vam napraviti možemo reći, prevođenu verziju, tako da i vi možete imati informaciju, pošto mediji koji mi u Hrvatskoj plaćamo ne daju vam informaciju, nego vam davaju samo prokletu postkomunističku, neonazističku, ok, aka Evropa, ok, propagandu, gdje je bolje znati koliko je ljudi umrlo od covida, to isto morate platiti, nego da znate da postoji jako pametna žena koja se ne voli kurvat, nego koja priča za dobrobit Europe i cijelog kontinenta. Ne znam ako vi, gospodo, znate da Europa ima 600 miliona stanovnika i da nas neki kao komisari, ok, u Bruxellesu, kao žele, možemo reći, naučiti kako moramo mi živjeti u cijeloj Europi, limitirajući nam naše slobode. Okay? Ursula, okay? You just started a very, very bad thing that you are not be able to stop. Okay? Sorry for my bad English. Okay? Le potrei parlare anche in italiano, ma tanto lei da nazista quanto è, non capisce un cazzo. So I must talk in my bad English so that you, maledetta bestia, know that is also about you and your shit Nazi policy, okay? You are Hitler, and European Commission in Europe is the Fourth Reich, okay? You do not represent nobody in Europe. Maledetta bestia del cazzo, ok? I sada ćete dobiti taj lijepi video gdje tu i tamo ću ja možda nešto komentirati, ali ćete dobiti za one koje su zainteresirane, za one koje ne znaju engleski, potrudit ću se da vam napravim titolirani video na hrvatski. Evo, buona visione. Ladies and gentlemen, hello Budapest. I'm so thrilled to be here again. As some of you might remember, last year I gave here a speech as well about the Great Replacement. I wanted the whole world to know that the Great Replacement theory was in fact not a theory, but reality. White people are becoming a minority in their own homelands at an exceptionally fast rate. I knew that addressing that subject was a risky thing to do. But anyone who knows me knows that I don't exactly shy away from controversial conversations if I believe that they need to be had. On my way back home, I posted my speech on X. After a mere 24 hours, the speech hit 30 million views. Thank you. It was the
ultimate sign to me that the people were not just ready to have this conversation, but that they were in fact dying to have it. Their concerns and experiences that have been ridiculed and dismissed for decades were finally being brought to light. Indeed, the people were ready to have this conversation, but the elites were not. Hours after I posted the speech to YouTube, it was taken down. Elites The mainstream znači media went absolutely Ursula, berserk, of Plenko, course, and they Milanović called me a fascist and every other name in the i book. sva ostala And then politička Reuters, stoka. surprise, surprise, wrote an article saying that all of it was disinformation. Yeah. But after years of fighting this fight, ladies and gentlemen, those things don't really Sodoma faze me i anymore. Gomora, And now, disinformation. thanks to the power of X and thanks to the fearless people of CPAC, here we are once again 1 year later. What has changed in that 1 year? For me personally, a lot. I became a wife to my wonderful husband, Francesco. Vidite što je prava žena, ne I Celzijus. became a mom To je to kurva. our beautiful Ovo baby je boy, žena. Filipe Leonard. Vidiš, ona je čak i majka. Ona ne radi pjesmice gdje se hvali da ju je neko jebao. Lately, a lot happened, and I want to start Prokleti off with the perverznjaci, good news. bog te jeba. Donald J. Trump won the Yeah. elections and is currently, once again, the President of the United States of America. Okay, Trump the best dude. Trump the And best not only did he POTUS win the ever. elections, he is making America great again at such a record speed that is hard to keep up with. Oh yeah. Within just months, Trump managed to start mass deportations, banned sex change procedures for children, Absolutely. and he left both the World Health Organization and the Paris Agreement. Very, very good. Very, very good. All honors to Mr. Trump, To dude. see a leader stick to his promises and deliver. And that's where we get to the bad news. Trump is not a politician. To cultural revival, He is a order, patriot. and economic prosperity, Europe is heading for total and utter destruction. Thanks to In Ursula. last year's speech, I walked you through an average week in Europe. Talked about rapes, stabbings, and terror attacks that were committed by migrants and still are committed by migrants on a daily basis. Because since then, ladies and gentlemen, things have only deteriorated here in Europe. Many experts have been warning for years now that a civil war is impending. But I believe that our reality is actually worse than that. In a civil war, there are two sides fighting. Here in Europe, only one side is. And I can tell you that it's not us. It's not the white native population of Europe. That doesn't mean, though, that the average European is okay with all of this. We are trying to constitute change through the official channels, but so far with no luck. For example, in my country, the Netherlands, Geert Wilders' party got a whopping 25% of the votes in the elections of 2023. That's more than he's ever gotten before. And Wilders' single most important aim has been to close the border. In fact, our current government has implemented the, and I quote, toughest immigration policy our nation has ever seen. The result? 130,000 immigrants entered in the past year alone. Despite Wilders' efforts, so much so for the toughest immigration policy we've ever seen. And this is a pattern we see everywhere in Europe. Right-wing parties win the elections. In some countries, they even win with 30% of the votes. But since they never gain an absolute majority, coalitions have to be formed. And what always ends up happening is either one of the three following options. Option A, despite the right wing winning,
The centrist parties then say, oh no, but that party is too extreme for us and we don't want to form a coalition with them. Or, option B, even if a coalition does get formed, the policies get watered down so much so that nobody gets what they voted for. Or C, and this is something that we see increasingly often in Europe, the legal system steps in and thwarts all true right-wing efforts by deeming the policies to be in violation of European law and human rights. Zato trebamo riješiti tu prokletu politiku i zato postoji Republika ustavna republika, ne politička. Not just politicians and activists, but also private citizens who dare to speak out against the regime are being targeted, arrested, prosecuted, and even sent to prison. Keir Starmer, also known as two-tier Keir, is an absolute master at that. He is turning the UK into one of the most unfree countries in Europe. Right now, he's even looking to introduce sentencing guidelines under which white men will be punished harsher than women and minorities. Zamisli, koji su to Ladies and gentlemen, bolesnici. last time I checked, there is a word for that, apartheid. Zamisli ti koji su to prokleti bolesnici. To je kao politika. Vi ste prokleta sotona, steri. Okej? Vi ćete goriti u paklu. More examples of how dire the state of the rule of law in Europe really is. 2 weeks ago, I gave a speech in Milan at a remigration summit. Right before the conference was supposed to take place, a couple of German activists, young German activists, decided to travel to Italy, but were notified by the German government that they were banned from leaving the country. Why? Well, because it would damage Germany's reputation. Yes, you heard me right. Potentially damaging your Zamisli, government's reputation, kakvi su whatever to that may nadzisti be, jebote. is now ground for them to take away your constitutional rights. Zamisli ti koja to Those stoka. young activists decided to come anyway. So Bravo. they crossed the border into Italy Yeah. and attended the conference. But upon their European arrival, Union. they were Zamisli. met at the airport by a heavily armed police force. Zamisli prokleta Ursula, a? Think about fucking Ursula, a? Attending a conference. And this is a We have a new union. king in AI music generation. This app called Donna just launched. It is incredible. Yeah, Conference incredible. to talk about the subjects that the elites don't want you to talk about. My last example is a personal one. A few weeks ago, I got a notification from Apple saying that my phone was under mercenary spyware attack. Mercenary spyware. So we're talking highly sophisticated government-level spyware that is used for counter-terrorism. That means that they can look at me through my camera in real time. They can listen to my conversations, and they can go through every single file on my phone. That is what happens in Europe when a perfectly normal, law-abiding citizen goes against the grain. Thank you, fucking Let's Ursula. face the facts here. Maledetta bestia del cazzo. Is dead. Maledetta Ursula del cazzo, maledetto Dio. Maledetta Europa, majku vam jebem. The illusion of democracy is very much kept alive. Prokleta Europa. Ruled by leaders who claim that they are democratic leaders. Yeah. And they force us to go along with their HDZ, games. Hrvatska demokratska Many people do zajednica, happily. zamisli. And that is what makes modern Demokrati, tyranny bog te arguably jebe. worse Ko than what we Biden. see in the history books. Fucking zombie, In the dude. DDR, you at least knew that the government was listening in on you. In the USSR, you at least knew that going against the government could end you in the gulags. In Mao Zedong's China, going against the government was something that surely would have you met with violence. But make no mistake, being a dissident now is just as dangerous as it was back then.
Mene cenzuriraju svaki dan, ti prokleti idioti. Our regime uses pretty words to hide their intentions, but they pervert and invert our definitions all the time. They say Apsolutely. that to maintain peace in Europe, we need to go to war with Russia. Yeah. They say that to protect democracy, we have to ban right-wing parties. Yeah. And they say that to safeguard freedom of speech, they need to censor disinformation. Disinformation. Just like in Orwell's 1984, Absolutely. war is peace, freedom is slavery, ignorance is strength. Pogledajte si malo film. Nešto nevjerovatno da se slediš, stari. Prokleti Plenko i hrvatska politička kasta. Postkomunistički parasiti. President of the European Commission, Ursula von der Leyen. Yeah. Hitler version 2.0. America got 4 more years of Trump. We, here in Europe, got 5 more years of Ursula von der Leyen. The Nazi. But no one ever voted for Ursula von der Leyen. Absolutely no. No one ever voted for her, yet she is one of the most powerful people in Europe, and she's implementing some of the most destructive policies that our continent has ever seen. Just to give you a few examples, she's the one who introduced the Green Deal, crippling our economy. She's the one who introduced the migration pact, replacing our native population. And now she's attacking our national sovereignty even further by introducing the Rearm Europe program. Nevjerovatno je. Još je živa ta prokleta životinja. Mostly used for Ukraine, Maledeta bestija. and should never be part of the European Union. Apsolutno. But not least, when are we ever going to see those text messages in which she closed a 35 billion euro deal with Albert Bourla, the CEO of Pfizer? Evo, vidiš prokleti Plenko ili kao tamo Zoran Milanović. Zašto vi ne pričate te stvari? Ha? Jel da, zato jer ste vi isto dobili kao Pinku? Ubijajući Hrvate, jel da? Jel da? Vi ste lijepo pocijepili Hrvate i dobili pare, prokleta stoketina. Koliko je ljudi umrlo i koliko ljudi još plaće za svojom ekipom iz obitelji, prokleta stoketina jedan. So, allow me to take this moment, look straight into the camera and speak truth to power for a moment. Yeah, fuck off Ursula. Mrs. von der Leyen, do you think about what you have done? Do you think about the people who suffer because of your policies? Vidiš, prokleti političar. To je početak vašeg kraja, prokleti idioti. Prokleti idioti. Mogli ste ostati krast malo po malo, a počeli ste ubijati ekipu, jebote. Who cry at night because their children were raped or murdered by immigrants that you let in. Vidiš, prokleti Plenko i ko ti je iza. To i vi prokleto radite u Hrvatskoj, prokleta stoketina. Vidiš, postkomunjare, šugave. Implemented policies that are crippling our economy while you were able to send your 7 children off to the most expensive schools in Europe. Do you ever think about that? Prokleta životinja, maledetta Ursula von der Leyen. Maledetta bestia del cazzo. I bet you don't, because none of this is happening in your backyards. But, ladies and gentlemen, I do.
I think about those people. I think about them. I will Vidiš? not forget them. Vidiš da nisam jedini idiot. Samo to ne vidite na HRT-u, jel da? Evropa će se riješiti vaš prokletih političara. Jesi čuo? A ti nećeš biti dio toga. Ni Plenković i ni gospodin Milanović. Vi nećete biti dio toga. Evo ga. Znači, gospođa se zove Dutch politician, komentator Eva Vlardingerbroek. To je to, Eva, the best. Kao što možete vidjeti, nevjerovatno koje su to gluposti. Kao što možete vidjeti, ljudi u Hrvatskoj i u Europi su se počeli jebeno buditi, jebote. Pa što vam nije dosta, jebote, šta smo vam već dali i šta već desetljećima kradete i tako dalje. Ne, morate baš ubijati ljude, jel da? To. Jel da morate korumpirati policiju, morate jebi ga staviti vaše sinčiće, kćerkice okolo i tako dalje i tako dalje i tako dalje. Dobro, pa koja je razlika između vas i komunista, što smo ubijali zato jer su nam uništili jebeni život, ili vas ili jebenih nacista koji su prije ubijali ekipu tipa Židove i onda su ulazili u njihove kuće, upotrebljavali njihove krevete, kuhali, jeli u njihovo suđe i tako dalje. Mislim, da li je vama jasno da ste vi bolesni u mozgu, jebote? Ta prokleta Ursula von der Leyen, ta prokleta Sotona, to neko mora realno riješiti. Zašto? Zato jer ta prokleta Sotona, namjerava ubijat poslije što je ubila već milijone u Europi, još ubijat i uništavat naše živote i budućnost Hrvatske. Dobro, koliko morate još, dobiti po prokletim glavama, izgubiti, onoga što imate kao Hrvati, da se počinjite napokon jebeno probudit, malo razvedrit mozak, pročitat ugovor, to jest Ustav Republike Hrvatske i napokon stat tome na kraj. Evo, ja sam spreman, stari, kada se pjeva, zovi, samo zovi. Stari, ne trebaš me niti zvat, došao sam sam, jebote. Molim te, Ne znam zašto taj Milanović, on nije u stanju reagirat kao muško. Možda pije previše mlijeka ujutro, pa jebi ga je izgubio testosterona. Ne, stari, ne znam ko je tebi kurčina, Bog te jeba. Kao muško, Bog te jeba, pa šta ti radiš, Pa da mi radimo vani takvog govnog posla kao što vi radite. Pa mi imamo lobili pedalu poslije, tipa, niti 8 sati prvog dana posla. Pa ko je vama kurčina, jebate? Stari. Pa došao ti je tamo modi, Bog te jebo, what the fuck, je? Šta ste vi dogovorili? Indija koja ima milijardu ljudi više, koja ima potencijal kao 3 Kine, jebate, šta ste s tim pričao? Ali ti znaš uopće gdje je Indija? Vi ste bolesni u mozgu, jebate. Vi ne radite dobrobit Hrvatske. Vi biste trebali raditi dobrobit Hrvatske, ne vladat. Oni koji vladaju po Ustavu su Hrvati, znači ja vladam. A vlada onaj koji ima domovnicu i koji plaća usluge. Vi ste usluga i to loša u Hrvatskoj. Da li ste vidjeli ovu mladu ženu?
koja je majka, ok, i koja očito ima muda više nego svi vi. Korumpirana stoketina. Opet se javljam direktno policiji, ne vašim kapitanima, nego vama osobno. Molim vas, gospodo, da idete u WC i da na samo se prisjetite koji vi kurac radite u Hrvatskoj. Koja je vaša misija, zašto ste vi policajci i zašto ne reagirate kada imamo jako dobro napisan hrvatski ustav. Ne zakon, ne, ustav. Ustav kaže da vi morate raditi uslugu čišćenja onog čega je najgore u Hrvatskoj, to jest kriminal. Dobro, zašto ti političari nisu u zatvor? Zato jer se bojite. Koga se vi bojite? Vi ste policija. Ja ću prvi stati iza pravog policajca koji će jebeno hapsit političare. Javljam se isto direktno sucima. Koja je vama kurčina? Zašto vi ne sudite prokletim kriminalcima, to jest, izdajicama hrvatskog naroda, da su izdajice hrvatskog naroda? Pa to i vi znate. Dobro, šta je vama? Šta je vama? Ko mislite da će to napraviti ako vi nećete to raditi? Znači, želite stvarno da dođemo do faze da moramo opet bacati bombe preko izvora, tako da bimo se riješili vas koji ne radite ni kurca, njih koji jebi ga, oni su se utaborili, oni kontroliraju sve, oni kažnjavaju, oni rade sve, a mi moramo sve to plaćati, jel da? A vi, jebi ga, vi se bojite, ma ne, ja imam karijeru. Pa dobro, vi imate karijeru kao sudac. Dobro, zašto ti kao sudac nemaš muda sudit, Plenku, HDZ-u i 145 političkih, jebenih kasti koji u biti uništavaju Hrvatsku? Ne znam ako ste vi uopće pročitali ustav. Možda policajci, oni tamo koji su bili 6 mjeseci na obuci i tako dalje i onda ih bacaju kao stoku na cesti, možda oni nisu. Ali vi koji ste kao školovani, kao fakultetli i tako da, dobro, što vi niste nikad pročitali što vi kurac radite u Hrvatskoj. Jel da, ako vi niste u stanju, ja ću se potruditi, kao što sam već rekao, utaboriti ustav i zakon i mir i legalnost u Hrvatskoj. Zato sam htio biti nezavisan predstavnik. Zato jer to je solo jebeni posao, nepartijski, kao SDP, vi, gospodine, kao Zoran Milanović, ti, Zorane, ti ne radiš dobrobit Hrvatske. Ti radiš dobrobit za tvoju guzetinu, za tvoju trbušinu, i za tvoju stranku indirektno, zato ste se dogovorili sa ovim ostalim da ćete održavati status quo i da polako ćete introducirati boleštinu, Ursulovu politiku u Hrvatskoj. Dok su naše majke, plakajući u strahu, molile Boga, Bože, čuvaj Hrvatsku. A šta te nije sram, Bog te jebao? Možda si ti pravoslavac, pa onda ko jebe Boga? Ne znam koja je tebi kurčina. Ili Plenka, on je tako i tako zombi. Ne znam zašto, mislite da ako ćete biti Hrvati, iskreni, da ćete onda kao nećete uspjeti biti predsjednici u Hrvatskoj. Zato što morate grupirati kao šakali, kao prokleta stoketina komunistička. Šta vam nije dovoljno, jebi ga, koliko smo ih morali ubiti da bimo imali Hrvatsku? Ne, nije dovoljno. A rekao je ubi, sad ćemo ga, neka, boli me kurac. Dođite tu sa pendricima, možete me ubiti, možete poslati, ne znam, žihadiste, možete platiti, jebi ga, ekipu iz, Čečenije, 1000 eura da me dođe tu zaklat. Nema veze, jebe mi se. Hrvatska je moja, Bog te jebo. Vidio? To. I neću odustati od toga. Zašto? Zato jer su svi odustali, ja neću. Ja ću dokazat
ok, silom ili milom, iako ću umret, to je moja investicija, jebi ga, ako uspijem, ako neću uspjeti, jebi ga, jel da? Super, ja ću investirati moj život i moju budućnost u oslobođenje Republike Hrvatske za dobrobit hrvatskog naroda, kao po Ustavu. To biš ti trebao raditi, Zorane. Ne znam ako ti je ono kao jasno. Okay? To ti piše, okay, i u Ustavu, što biš ti trebao raditi, i piše ti i u zakonu, okay, predsjednika Republike Hrvatske, koja je tebi dužnost, to jest da predsjedaš Hrvate, okay, ispred Boga i Sotone, i da budeš prvi Hrvat u Hrvatskoj za dobrobit Hrvatske. Gdje si ti, stari? Okay. Gdje si ti? Imam video ovdje u Pixel, sad ću ti pokazati, gdje ti kao predsjednik kažeš da ti ne možeš, da moraš paziti šta ćeš reći, koje riječi ćeš ti upotrebljavati i tako dalje, zato jer se kao u Hrvatskoj ne mogu upotrebljavati te kao riječi i da je opasno i tako dalje. Pa mi smo tebe stavili zato jer ti jedini u Hrvatskoj imaš pravo svih hvatat po uši. To je ono što sam ja htio doći političarima i lijepo im reći u faci ono što jesu. To jest da su izdajice hrvatskog jebenog naroda. Okay. Da su jebene izdajice hrvatskog naroda. I to po Ustavu, po hrvatskom zakonu, po Bibliji, po Bogu, po bilo čemu je normalno, čak počeši od hrvatskog rječnika. Vi ste sluge, okay, službenici u Hrvatskoj. Znači, vi ste sluge hrvatskog naroda. Okay. Ti, Zorane, ti si najveća slugetina hrvatskog naroda. Trebao biš biti najbolji Hrvat, imati najveća hrvatska muda kao muško i reći Ursuli, stara pička ti jebena materina, odjebi ti i ti tvoji nadzistića iz Hrvatske. To biš joj trebao reći. Okay. Ne znam ako ti je to jasno, ne zato sam ja kao naš fašist, nego zato jer je Hrvatska moja, jebote. A ti predstavljaš ono što je moje. Ja tebi dajem pravo, kao vlasnik Hrvatske, da ti kao usluga Hrvatskoj kažeš idiotima okolo tipa Ursuli da odjebu iz Hrvatske. Okej? To. I htio sam postati predsjednik, možda ću jednog dana i postati, da bi dao mogućnost Hrvatima da naprave referendum. Da odjebemo 6. članak Hrvatskog ustava. Tako da političari koji su šakali i koji ne rade ni kurca od jutra do sutra, okay, nemaju više vlast vladat. Nego ćemo napraviti drugačiju vrstu, okay, representatives. Oni koji će nas predstavljati. Mi jako dobro znamo što je dobro za Hrvate i što nije dobro za Hrvate. Ne trebamo vas kao političare da vi se kao svađate ispred kamerica i onda da vam neko digne malo crveni kartončić i onda da oni budu zli, a da vi kao nešto radite. Vi u politici, osim Orešković, osim možda tipa kako se zove tamo Mislav, okay. Mislav Kolakuši i tako dalje, pogotovo gospođa Krišto, okay. I gospodin, kako se zove tamo, on je bio za most i za predsjednika i tako dalje, ali nije uspio, sad mi dolazi ime i tako dalje. Ostali su samo političari koji imaju karijeru i njih čisto boli kurac za Ustav, za Hrvatsku, Hrvati, ne pričati. Oni među sobom pričaju da smo mi idioti. Okay? Oni su toliko bahati
da misle još da mi danas, tipa ja, mislimo da oni koji imaju diplomu iz fakulteta su pametniji od nas koji plaćamo račune tako da biste vi mogli ići okolo skupim autima bahato i glupo. Pa šta ste mislili, koliko će vam to trajati? Pogotovo kad ste počeli klat jebiga injekcijama ekipu i vandalizirat jebiga silovat, ne seksualno djecu i ekipu svako jutro. Pa ne znam ako je vama jasno koji ste vi sotona i bolesnici u mozgu. Vi ste bolesni u mozgu, vi niste političari. Okay? Vi ste tumor u Hrvatskoj. To, Ursula von der Leyen je samo prva prokleta sotona, a vi mali demoni ćete imat posla lokalno. Te ja ću umrijet i vi ćete nestat sa planete i čekamo vas vani, ne tu, tu vas ne možemo jebiga hvatat kako spada, zato jer jebiga. Neko se reinkarnirao za nešto, neko se reinkarnirao za nešto drugo. Okay. Ja sam se reinkarnirao za hvatat vas. Kao mačak koji hvata proklete pacovčine. Ne zato jer sam ja kao nacist, ne. Nego zato jer mačak, okay, koji imate na primjer svingu, na primjer, okay, u Egiptu, je predstavlja, okay, mogućnost da civilizacija može unaprijediti svoj status, okay, znači mogu jest više, zato jer okay, sklop između životinje tipa mačka i ljudi mogu imat silose pune raznih žitarica. Zašto? Zato jer pacovi uništavaju sve. Kao vi prokleti političari u Hrvatskoj. Okay. Vi ste dali licencu medijima koji ne daju nikakvu informaciju, edukaciju i bilo koje poboljšanje u društvu Hrvata. Mi ćemo to revocirati. Uskoro ću objaviti moju predsjedničku, možemo reći, predkampanju. Ok, moj program. I neću ga samo prezentirati na YouTube-u, nego ću ga prezentirati i hrvatskoj dijaspori okolo po svijetu. Nemojte me pitati kako. Da. Vidite da jebi ga Plenković, on se kao čudio prije nekoliko tjedana, imamo game industriju u Hrvatskoj. Pa da, budalo glupa. Scam, ok, je jedan od najvećih konkurenta velikim, možemo reći, titlovima tipa šta je nam DayZ, Rast i tako dalje. Zove se Scam. A da se ne priča druge razne stvarčice. Ne znam ako ti prokleti Plenko, si čuo da u Hrvatskoj imamo osobu mladu koja se bavi satelitima, koji ne dobiva nikakav novac, ni financiranje da bimo mi imali boom industriju satelita u Hrvatskoj. Ne. Nego je bitno da ona koja ti je popušila kurac, da je dobila novi BMW. To, jel da? Netko kao izgleda kao Celzijus, zato jer je Celzijus naučila mlade žene da je bolje biti kurva nego prava osoba, prije nego da budu kao žene. Okay. Svatka osoba u Hrvatskoj je prije osoba, a kao osoba ima odgovornosti i ima čak i prava, ali prije imaš odgovornost, zato jer si ti Hrvatska. Okay, niko drugi, ne tvoja mamica i tvoj tacica. Ti si Hrvatska u trenutku kada imaš 18 godina i kada imaš hrvatsku domovnicu. I ako ćeš se ponašati kao idiot, to jest kao majmun, onda cijela Hrvatska će imat posljedice zato jer si ti idiot. Okay? I zato ti poručim,
Ako želiš biti idiot, odluči već kada imaš mogućnost ne biti idiot. Jednostavno kako? Idi u Hrvatskim narodnim novinama i za 7,5 eura kupi jedinu knjigu koju ti nitko nije rekao da moraš kupiti, zato jer je to tvoje vlasništvo. I to je legalno, legalni ugovor između tebe i drugih Hrvata i ostalih država okolo po svijetu da ti vladaš Hrvatskom. Ta knjiga se zove Ustav Republike Hrvatske. Ta knjiga postoji zato jer imate žig International Serial Book Number, a serijski broj je 978-953-234-2765. Dok ova lijepa gospođa Eva iz Nizozemske priča za cijelu Europu i za Nizozemsku, ja pričam za Hrvatsku. Mi Hrvati, mi smo vlasnici naše domovine. Mi smo domaćini našeg, možemo reći, rodnog doma, i imamo pravo kao domaćini odlučiti ko će nama uništavati ili unaprijediti život. Kada kupiš nešto, kupuješ najbolje. Kada zaposliš nekog, ispitivaš okolo i uzimaš i plaćuješ najboljeg okulista, stomatologa, kirurga, inženjera, odvjetnika ili bilo koje drugog. Zašto mi u Hrvatskoj moramo kao oni koji kao vladaju, mi moramo imati najveće smeće moguće i to se koti ko pacovi. Pitajte se. I ostavljat ću vas uvijek sa istom mantrom do moje smrti. Glup sam, volim biti tako glup. Kupi, čitaj i budi hrvatski ustav. Zato jer zahvaljujući domovnici, samo ti to možeš i svi ti to žele uskratiti. Političari, mediji i Europa kao Ursula von der Leyen. Molim vas, gospodo, kao Hrvatu, budete lijepo pozdravljeni i uskoro ćete dobiti nove informacije kako ćemo mi osloboditi Hrvatsku. Molim vas, gospodo iz policije i gospodo iz sudstva u Hrvatskoj, pogotovo ustavni suci pravi, ne oni koji su kao uzeti handpicked by političare, da ne ustanete, nego da jednostavno, objavite vaše misli vezano zašto bi trebali ti ministerijati raditi vezano za ustav. Ne treba nam zakon. Mi smo svi civilizirani, mi znamo svi da ne moramo ubijati, krasti i tako dalje. Ne trebamo detaljni zakon, znači možeš krasti do 999 kuna, ali ne 1000. Daj stari, nemoj krasti, ćeš dobiti jebenu šamarčinu. I to mora raditi policija. Ne hvatat mene. Hvatat one, koji vam ne daju novac zbog politike, zbog neimaštine, za benzin da možete ići okolo patrolirati, hvatati jebene idiote. To. Molim vas, gospodo, sjetite se vaših prisega prema Republici Hrvatskoj, to jest meni i drugim Hrvatima koji će uzeti ustav u ruci, obući će se u bijelu majicu i pitat će jednostavno nazad da im bude dano nazad ono što je njihovo. Po hrvatskom ustavu. Ja nisam nikakav revolucionar. Ja sam eventualno patriot. Puno vam hvala, gospodo, budite pozdravljeni.